Сан достор, бүгін Кыргыз Республикасының эл артисі Гүлнұр Сатылғанова жекесінің мэриясіне тұшат ойып көріп, нашындай сон форматта даярданып тұр. Bala üçün vardı bakın aydılar. Andan canım dolsa arama, andamızdı adınızı. Арбаңыздар атажұртымыздың ардақты атылдары. Sizin артымыздан erçip keletkan, çoğuyup keletkan, ösüp keletkan sinirleriniz kadarı sizde çeksiz yaşı görürüz. Toyluk olsun. Caynagan kızlar benim, yoksa kandayacaksın, yoksa kandayacaksın. Şuna senin ağırdan böyle geliyor. Gözüm ağırdan Kırgız elinin barımızdan жақсы көрген, ырчысы, ежесі болып жүрген. Тротуарда чуркаганбыз, суу болсун, бескенбиз.